why masingena esontweni wena utshela ama-marshal ukuthi basikhiphele ngaphandle because thina masibabuza bathi i-instruction bayinikwe wuwe elami lisonto laba ngibafuni ke beka ukuthi bagcoka kanjani abantu beni ngicede nani ngithatha nizana abekho esontweni manje mina ngumfundisi abantu bazongibheka kanjani umphakathi uzongibheka kanjani ungibhekanela kanje kuwe sifuna ama-answer musu uyasijalo nje ubaba wethu wasezulwini khona le party le ethi usixolele njengoba sibaxolela abaso urithwarele jwale ka rithwarela ba re sitela jwale wena motho omolo ewuyibala ngiBhayibheli iring phendula imibuzo yethu hayi sinembuzo sinenkinga nawe ngifuni esontweni lami niyatakwa niyazazi ukuthi niyatakwa niphuma nambe nophuza utshwala ngimasonto uthi uNkulunkulu wozani kimi noma ninezono ezibovu kangakanani wena uba nozosahlulela wena and another thing wena motho omolo ntwe ke ipotsang why o sa bathwarele sky ke ichori no baba wethu wasezulwini musu uyamfunda why umfundela hayi mina amazwi ngiyawaphila eBhayibheli mara haya laba Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today, and that's exactly about Josie Bascop Bull Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting to email us on josiebascop.co.za. So guys, today in box study toke Auspalisa lo Stato. Auspalisa lo Stato ba watsa ba Ausplu hantlantla go tla go tlula bohloko. Ba go hona le kereke ya pastor mong starteng sa rona Ausplu. Mamela Ausplu ha re ra ya mole wa re tebela pastor o re jwetsa yena ha re bate kerekeng. Ba go Ausplu ka fila jwang wena o le motho go ya kerekeng e bo tebelwa ke pastor. So ke go balelo re buellang le pastor go bothata ke ngwane rona re batla o kereka se re chantile a re pastor a seng ke story sa rona o re rona re ba etsa dibi so guys ntho tlwetsang ke tlo bitsa Auspalisa lo Stato ke tlo ba utlwa gantlante pastor o ba tebelela ha ibe ntse o nwa metsi mo ka paona tse e mahanyane bana Ausplu o lata Auspalisa le Stato yes baby. Hi guys, I'm back again Auspalisa le Stato o sile kae ke teng o kae le nna ke teng motho moholo ne kopa fela tsa di viewers tsa Josie Bascop wena hantlante ka jene wa go ngoletse ke ngwaletse Josie Bascop ka lebaka la hore re na le problem mo le chomi ya ka Thato hona le moruti o mongwe mo wa kereke so rona ke re batho ba re beretsa ntho tse seng right gale so jwanong re changeitse wa bona and then he re changeitse so re nyako ya kerekeng so he re ya kerekeng moruti wa re koba so be re nyako tseba hore bothata ba moruti hore a re kobe ko kerekeng ya gage ke eng that's why re ngwadile cause rona vele be re le batho ba ile re rekisa mmele re nwa jwala but no re changeitse but moruti ha nya ko re amogela so ntho e botlhoko mo rona re nya ko understand ko moruting hore ke eng e re mosenyetseng yona re gopele tshwarele nene re tswele pele re be sharp okay so o sile changeile vele lona ntho tse tsa o sa hlola rekisa mmele ha le sa di etsa vele a re sa di etsa cause we even managed to no re kry mosebetsi and all that ne re wa tseba mosa o le busy mo bophelong o ka se bile nako ya o nyaka mmereko and all that so no re kry mosebetsi we wanna go back to church fix our lives mara re na le problem le moruti a re batho ko kerekeng ya hae so moruti le tebela re jwang le kena ha ra kereke ba re le tsamaye o hwetsa lae ha re kena ko kerekeng and then o tla utlwa maybe ha o sa opela o go batla dula fatshe and then utlwe di marshal di o gwatsa di re kopa o tswele ka montle and then ha o tswela ka montle ba botse go moruti o rile re o koe and then ha re botsa di marshal hore why ba tshwantse ba re kobe a re moruti o boletse so nna ke nka instruction ya moruti so ntho e botlhoko a o se botlhoko cause re changeitse le rona re batla o tshwana le bana ba bangwe but moruti o gana go amogela so a re tsebe why so lona moruti ba personal so each and every time ha le fitla fela o joditse wa di marshal fela gore nje di lentse yes all the time sometimes a o ken le ka rakereke o go sa kena ka mnyako ba re ausi itswa ka mo site you are not welcome mo kerekeng so antlante le batla Josie Bascop le thuse ka ntse sena ka jena re nyako bua le moruti re mmutise and get to the root cause of this thing hore problem e ko kae moruti because we trying to change our lives re krele msebetsi no we want to change who we are be better people but then moruti anyake okay so guys ntho tlo yetsa no tlo tsama le Auspalisa le Stato re tsamaye go bona re lo bona ntate moruti re lo bona go bothata keng team ke kopa re tsamaye Mr Jones let's go please so ntho ke yeah ngoba we listen we don't judge never fethu and manifika lapho enkonzweni ayikabi nisuke nigcoke respectively because ngiyabona njengamanje umama ushaye itight and siya kumfundisi ngiyabuza nje but then this because the reason why we are dressed this way
Should we go back to our old lives or re latelle kereke or something? No guys, don't judge, we don't judge. Ke go kerekeng motho wa apara ka mo go ena a ratang but una le hore o tlhomphe o tshwantse ya mari sembo di qepe a kere Sembo di Hobane qepe. ha ela o lo bonwa kerekeng re se lo rapela ntate Modimo o tlosisa moruti ke mo wa re koba nna mara ntho ke batlang o e ke OC ha la tshwantse o tshwantse le khutlhela ha ke ga o changeile ha o tshwantse o go changeile mara if motho mongwe a self validation ya gore o ya o changeile e bo batla go khutlhela diketsong tsa o tsa gale e ha e sharp Tla etsa jwang re sa nyaki ko kerekeng? ayo ntho jalo as long as ntate Modimo wa o batla that's enough so go motho kereke ile ngaufe le rona ene ra irata wa bona so re nyako ya hona mola ke gale re ntse re ya so mara moruti ke wa a hlula today ke mo ha moruti a re kene oh camera man a re kene ha mara ona rona le dintja mo kerekeng ya a ke nahana re tlo matha Koko a ka nna thola wa thola batho ba kokota Hayibo warifu singayisizi abantwana bakaThixo abafuna umthandazo. Koko motho molo ne re kopa o hlaye please ke ra o kopa motho molo Sicela umthandazo bhuti. le kae motho molo ya ngicela uxolo nje ngiyabona ukuthi mangele size nama camera bengicela ukuthi nje umuntu omdala ukuthi nje singakudelele singashuteli la nje besicela nje ukuthi uretsweleka kontle please ya kunjani umuntu omdala Ngiyaphila. ya ke teng le nna motho moholo rona re batho ba Jozi Bioscope mona motho moholo ne Yebo. jale ke ngoletse ke OC palesa lo usithatho ke tlo ba fa sebaka sokuthi bona bachazisele ukuthi nje why basibhalele today my sis Mfundisi, uyazi dala siza kuwe. Singamukeleke esontweni lakho. So namhlanje we wanna know ukuthi kahle kahle inkinga yakho yini nathi. Because we are changed people asifani nakudala. nesifuna ukwazi ukuthi why masingena esontweni wena utshela ama marshal ukuthi basikhiphele ngaphandle because thina masibabuza bathi i-instruction bayiniwe uwe so besifuna ukwazi namhlanje ukuthi yini wrong engaka esiyenzile kuwe si deserve ukuthi sitreatwe kanje because omunye nomunye umuntu unelungelo lokuthi azichuzele isonto la afuna ukuya khona motho moholo bothatha ke ngo wena o le ntate moruti ene ba OC ba re ba try o change ba try o save ba try o ikentsa ntong tsempe mara ha ba qala ba tla kerekeng yawo ebe wena o ba tebela Ngiyabezwa ukuthi bathini mara inkinga yami ukuthi mabaphuma esontweni ngesonto bahamba boshaya amabhiya abayi2 after isonto. angithi umuntu omdala iBhayibheli uyayifunda Hayi welami isonto akufuni idawu mina. ngithi iBhayibheli wena uyayifunda Ya iBhayibheli ngiyayifunda. and ubaba wethu wasezulwini khona le party le ethi usicolele njengoba sibacolela abaso urithwarele jwale ka re tshwarela ba re sitela jwale wena motho molo uyibalang iBhayibheli iring Elami isonto laba ngibafuni ke. Beka ukuthi bagcoka kanjani abantu beni. Ngicede nani ngithatha nizana. abekho esontweni manje Mina ngumfundisi abantu bazongibheka kanjani umphakathi uzongibheka kanjani mangibhekanela kanje. kuwe sifuna ama-answer musu Njalo nje so umuntu omdala mina khona into engifuna ukubuza yona ubaqosha kanjani awabafuni ngenxa yezenzo zabo phendula imibuzo yethu hayi sinembuzo sinenkinga nawe Ngifuni esontweni lami. Niyadakwa niyazazi ukuthi niyadakwa niphuma nambe nophuza utshwala ngimasonto. kanti ngoba Akasatshintsha nje sila sukutshela. It's not the first second. kanti wena le Bhayibheli olifundayo lithini ngoba uthi uNkulunkulu wozani kimi noma ninezono ezibovu kangakanani wena uba nozosahlulela wena and another thing wena motho moholo ntho ke ipotsang why o sa ba tshwarele ska ke itshori no baba wethu sezulwini musu uyamfunda why umfundela uyabafundela abantu esontweni kushuthi wena ufundela abantu esontweni ilizwi ongaliphili ubalala batho libile ntsumo kerekeng kamantsu awusawaphili wena kushuthi ubalela abantu amazwi mara nawa wayenza Hayi mina amazwi ngiyawaphila eBhayibheli mara haya laba. bathithethelela wena ongazithetheleli Who are you to judge? Angishiyakudala wena. Ngikufuna Ngakho ukuthi ufundise abantu imfundiso zokuthi indlela iyanjwa kanjani. Sabana nesonto sobe bengizokulanda kahle esontweni. kanjani bhuti wami uthini Lo bengizomthatha ngimenze umafuni. Lo uyazi Kodwa okwakudala sis awusitshelanga okwakudala yini re batla utse ba le di-viewers tsa rona tsa Jozi Bioscope okwakudala yini No, umfundisi
angifuni kumhlambalaza Mhlambalazo kuyafana. umfundisi I was still doing my matric wangishela ngamala. Wena le time usenza umatric umfundisi bekangakanani? I think he was 30 something years old. Oh yeah. Yeah, wangishela ngamala because I saw ukuthi umdala nakumi. Yeah. Mina ngisesemncane I still have a life to live and uthe makangishela wangitshela ukuthi yena he's in the Holy Bible and all that. So mina mele ngibe umfazi wakhe ngizokwazi ukuba umamfundisi. I couldn't stand that. So that's why umqosha ngoba akakhonanga nje ukuba umfazi wakho. Wayeze manje enkonzweni sakanemntwana. Bhuti kusho. Manje ethafa esontweni lami. Akahamba ongena lenye isonto. Ufuna eze esontweni lakho kusasa eVirgin. Yabe ngibengawuze esontweni. Kusasa eVirgin. Eli Uzokhona ukuthatha iadvantage yakho ku. usengaqala ukulala ethaveli. Wena awuna past mfundisi. Awuna past na, awuna past wena mfundisi. Pastor ukuthi ufundiswe Abantu lapha. Ubani uLerato wamenzani? Uguqula abamenzani? Wamenzani uLerato? Wenzeni? Umenzeni uLerato wena? Hayi siyeke nina nisentshi nina. Nina nisonti nina. Anifuna ukusonta. Pastor emang aus pastor wena ke utlwa ntse o bua o jwetsa OC ka mo if na o qomme ka bele msadi upho wakho umfazi o ga ona msadi uphuma mfundisi Mamfundisi ukhona mina ngithelaba. Oh makakhona Khuluma ngalaba bayithula. Besonto ulala nabantwana abancane. uLerato wamenzani? Wamenzani? wena umuruti watsotsi Umuntu uphindele emuva. Ufunani uLerato uphi namhlanje? Ukuphi? ukhuluma nabo. abuthi wo Ukuthi enkonzweni nama ngisabafunda ba. wena ukhuluma nabantu abanjani Angisabafuna enkonzweni. Funa abazalwane bami aba right. Bese ngibabheka namanje abantu bagqoka kanjani mfundisi ngifuna ukuphindele emuva. mfundisi asenge kuzodlala tu emang thulang ba ausi muruti ke a tseba mo o leng ka mohare wa nkutlwa. Let me tell you something. Stop preaching ntotso sa di practicing ntotso sa di etseng. O bala Bible ene o rutisa ba o skopa ltshilenganyana. O bala Bible ene ufundisa abantu amanga. Ufundisa abantu amanga wena. Hayi man angifuna usho. wena upastor Mbumbulu wena kahle kahle yini igama le church lakho sifuna abantu beyazi yini igama le church yakho Igama le church abaleka ngalutho. libalekile Uyazi abantu abasesonteni yakho bakubhekelele today awe. Bentalisa lapha. Bayabona ukuthi wena utreata kanjani ama church members. ukwazi ukuthi uLerato wenzani why washela lo muntu wamshiya why ungamvumeli Kuba ningizala ngamakhamera bengizomkhulumisa kahle. Manje sanifuna ukuthi wonke umuntu angibone ukuthi ngenzani. Baba wena umuruti otshwara ndi grudges o rata bana. Hayi angithandi Wa tlolla bana ba batho ba tle kerekeng. Mara aksana taba le gore ba ka ta kerekeng ya obane ke bone o muruti wa tsotsi. Umuruti o snang nnete. Ya wena futhi mawuyazi vele amacala akho madiningwe. Amaphi ukuthi baba akafuna ukulala nawe. yiza la yazi siJoseph Biskop singayivala ibandla lakho lele enkonzo Angeke ngikwazi ukulivale la ke elami. ubona ukubonisa ukuthi solva Angangikhombisa nami ngizonikhombisa ke. Yazi you know what's your problem? Yazi inkinga yakho yini baba? Instead of ukuthi uthandaze wena ubahoni esontweni. Let me tell you something why ngisho kanjalo. Emanganyane ba Ayisho lento phela. awufuni ukuthi ukuthi let me tell you something. Ushuma yezimpahla. Kumele abantu ukuthi bakuphenduke enkosini. Hayi mara laba baphenduka lapha. Bheka manje ukwatela ukuthi akakuqomanga. If bonole mothona lengitate mjimnene batlonano ulele nobani. Ngoba umfundisi obahoni esontweni ufuna ukwenzani ukwatela izinto ezikanje. Move on uma mfundisi ukhona uyeke usisi azozithandazela. Maka bangasezi. ivese lithi don't commit adultery wena ucommit adultery ngokulala noLerato Ngilalanga noLerato mina. uLerato sigcina ngokujola nje sayeka lapha indaba yethu. Naye Thimo ongazi. Ubani lo? wamithisa wamshiya Angizange wamithisa wamshiya. Waphika nesisu. Wasiphika isisu. Vula kanti wawuvala. Vula Mutlele. Pastor. asifuna ukubreaka i-destroyment of property Watsiba guys ane ke a tshepa gore la bona gore a se dikereke kaofela tse le yang ko tsona e bo thola gore di nnete ebile batho baruti ba teng ba na le nnete.
ne ke kopang each and every time ha le ya dikerekeng le checke baruti ba lona le checking di background tsa di pastors tsa lona and stuff because of alkare la thola la sheba a lot of people ba ipata ka hore ke baruti ke bo mamruti ke bang ba patile hosa ba patile bo satan ba patile eng utlwa this thing moruti o ha batle palesa le thato ba tlo ko kerekeng because of yena o kila shela one of them why understand o iwane nka be le mside wa o iwane le eng ke ntse ke tshonga kana kwengwe lona batho lena lo tla kerekeng le sa bone go bo pastor instead of ba be moyeng ba kenwa ke misebetsi emibi yo go bona ba batlo le tshona ke a tshepa lona ho le situation e so whereby pastor ya ho whereby whoever asa batlong o attend to batlang o attend ka baka la rona o shela o ska le balelwa email la ko josipascop.co.za ke a le rata ka ofela guys. I'll see you in the next episode. Le ska le balelwa go subscribe le following ebile le share di video tsa rona. Yes baby.